pila don jumut ne am ban yo kalong. Kini kide ki sautli ki ma badan kam bangintim. Sedang ki folic acid tablets jongpi, let ban vaccinated persya ya ke rebella, sangya no ikijungnin bandi kiat bat smoking, sedang no ke balance diet at least shubana shua ban yo kun. But check iki blood sugar level, thyroid status, but ka hemoglobin timing jongpi baro arngot shilong. Hal kini kejingelang ke belalum du MLA jangka South Shillong Constituency ubasan Bor Shulai. Awan bani syembenta dek head officer nak ketenat PWD, PHE, ketenat penroisor kinong ilam shnong, bat kikin hun baper ki badan hapok ke constituency. Dah kejing temu bani selok baban ai kejing trilang ban penti kena bakini ki kampun roy, ki bapen trai kinyat bet ya renti. Habai keren bikinong patai kubor ubasan Bor Shulai uloong bau MLA ubajaitu ladu susyong kejing tiaru uyo bet ya ke MLA scheme ke baar kelur san pulak tengka. Nrai ladau MLA kuat banuan rak sosok iki skim baper udan kamban tristom banuat gilat kelenti banuan rak iki kampan roy haka constituency. Halur kejingong bagi MLA ki badan hakaliang persyak kemla bantrai ne banuan rak bon ki skim sorkar. Ubasan Bor Shulai uloong bakani kamlong ke besisha. Namar kasyong bet kejing tristom MLA banuan rak bon ki skim. Bat kumta kumu MLA ke South Shillong Constituency ulat tristom hidala dia banuat iki skim nak sorkar jelab at sorkar pereng. Barulawan ra ki skim baper haka constituency. Ubasan Bor Shulai ulat terwaru bukloi banera ki weipat ki MLA ban ajing tiap kumno beginyo ki skim nalor ke MLA skim ka balamang lupa ya baro ki MLA. Haga weipat kaliang ubasan Bor Shulai ulat pensyai halor kajing sya keno ba syem lepni ai kajing penlut ya ke MLA skim. Ndra ulat batai tang syapang ka discretionary grant baspolak tengka. Ubasan Bor Shulai uloong bula dak pelat nado ubnai kala lengkot ke senam Arhajar Arpusau ya ke MLA scheme lengba ke Special Urban Works Program SUWP jong ke senam Arhajar Arpulai Arhajar Arpusau. Bat penbenaru banalor ke MLA scheme. Sa pralak mana weu MLA ulayo ke bakentop ke scheme ISYDP balai lak tengka ke DTFM baar poin san lak tengka bat ke IA and CDP baar poin san lak tengka. Ubasan Bor Shulai uleto bahagi laisnam ki belalet nalor ke MLA scheme ke ba ulai ki patba. Kumu MLA ula penyo asasis pa nyo klor saupun rulak kan hajar praspa saupulai tengka nak sorkar jelab sorkar pedeng bantek ki kampen roy haka South Shillong Constituency. Kaji penbela haka pada sakawi pakai MLA scheme kamdai tanglai lak tengka. Kumula penbela di MLA. Kamdai tanglai lak. Tak baca yang ne kadai pralak tengah. Kata kalong ISYDP Intensive Sports Youth Development Program MLA Scheme Arhajar Arpulai Arpusau. Ya kabala bayi pisah daga sports department lang ba joka sorkar jela kabalong lai lak tengka saboro nru pungut ki MLA. Lai lak tengka saboro nru pungut ki MLA. Ya kabaka nagawa kardar kabalay lak ngalaay soba TR Marak badu sports secretary juga right laban sport social and cultural organization kancersis haka arf kundai tadi kubnai jun Arhajar Arpusau kerang bamou barki dekot jangka klub kin kumba ki jule manus dem bakin penlong ki jile kai yaki kena school kena puli kinong e-sports bagi jile kai baper nama tadi C. Sakawai perkalukong kiongga IA and CDP Intensive Art and Culture Development Program MLA Scheme Arhajar Arpulai Arpusau. Yang balai pisa daga sorkar jela lengbaga Department Art and Culture kaner kolong Arlak Sanpo Hajar syabaro adrumut ki MLA ban pentrekam yang daga pisa apa pisim kulum lang like no kateka Arspa Sanpo lak. Sakane ka MLA scheme ka bengiyo laicai ISYDP ya ka sports DTFM ka bere ya ka art and culture pensa agriti dustur ki program kabalai ban pen krau su nang benta ban nang benta kine ka riti dustur ya ka shat tenlai pakumtar ter tedap sim klumi kine kam dai tang laila kalong pra kemud borok dari pungut MLA giyo nalor ka arla Arspa San Paulak berkena pra Paulak kalau total kaba IB hapo kejing hapo pralak
bat arspa san pula kalong arspa san pupala ngala pelong ke jelang mentan bat hadin ba gini ki skim ru ki ba dan ki bala sang mentrai dan ru ki ban mentrai ke bangala ken ya kini ki skim ki ba baro kakot saka haki department ba fair ngaso sorong hatang ha konsumsi jonga kabangan saya tu ya pi nagini department ban kanong yo habangala ken kulum baro kamut kini ki skim ki ban pentrai kam menta hapo konsumsi jonga jong snem ki banglayo yak jing base pisa nak sorkar kemi central government na po Delhi baru nak sorkar jela nak state government haga bang soban ai kuble ya ki central leader jingi nadu Narendra Modi ji ki belai Arab Amit Shah berki kue na po Delhi ki belai jing kersan ban yo ki central scheme ki babun ki saya ya penbenai piang ni tu baru ya kalian ya ka na kalian jongka sorkar jela nadu ka MDA 1 hadu menta ka MDA 2 hapo jeng lam jong kwanrat sangma bolong minister badan borom nang ta iba Preston Tensong deputy chief minister badan borom uba siaw bahalang dharu bolong deputy chief minister badan borok ki minister berki official jong berki engineer di department paper ki ba yang ka konsumsi ki balai Arab ban yo ki scheme ka bolong minta kana ka simporo kolong rupees 107 crore 46 lakh 16,843 only ka bamut she's pa nyau crore sau penreu lak kan reu hajar praspa sau pulai tagamut kade ka kam ram jonga ban penbena om tang ya ka arspa san pulak bat kade ka pra lak kide baro ba da jing kerhu nga so banai ngo yo blai bolo kerhu bangala trai sitom kajing duai ke jongki sabat mi ki ai boardinga bangan lek man lek tingkong jong ka Delhi ne hapo ka tingkong jong chief minister deputy chief minister ki minister ki observer fair bangani ot ari nganam ya ki ba da kajing ie ki penyo yang ka de skim baro ka momot lengba jangau meli ka de skim ka penyo jimun toy ki nong chong sinong jong konsensi jonga ka 19 sau chulong ki yo jimun toy ki nong chong sinong ki badok basuk bat porok selensar konsumsi jonga kabolong sejisin sispa nyau krur sau pun riu lak kan riu hajar praspa sau pulai kini gidi ki jing kerhu ngaso ban aingu ubele bu ayanga ka bor dengan tres tombala ban yo ya kane ka mang tengka ka ba penmentuai ki nong chong sinong jo konsumsi